No? No. Oh, no. Joking. We have like vegetables, but we don't have rice. Yeah, let me take it. Kurang kuat mau kita Indonesia kan dia kan gampang. Mana coba kan? Mana eta? Saya aja jam-jam. Kami tak suka ada kilo muka. Ini bagus yang video. Anu. Sumpah orang sekali. Bisa pesarap itu bisa ada. Kayak orang telepon bola tadi. Dulu. Bawa Google Trans. Ya. Jadi kita akan jalan-jalan dulu ke sana. Nanti kita akan ke sana. Jadi silaturahmi lah dia dengan kapan. Jadi abangan sedang ikan lagi, hormon lagi. Udah lama ini alhamdulillah ada bisa dari makan itu. Mister, bagaimana menurut si Mister A? Very simple. Like very nice. Relax. Oke, thank you. Ada rumahnya Pak RT gitu kan. Oh itu ibu RT-nya juga tuh. Ya silaturahmi ya tadi ke Bu RT dan ada ya. Aduh kemana? Jadi sering lah kita itu dulu bikin kan dipanen. Bisa ada dipanen ya, dipanen. Pokoknya itu dah. Kamar mandi di luar gak? Quiet. Ada nggak kayak gini? Often make video with him. Itu. Ada nanti di setting nggak di gampang bosok kan? Senyap. Iya kamu. Kami harus. Kumain ngomongkan barang kita tengah dia main di sini. Kamu ya gitu. Oh, ala-ala baru gitu. Siap. Ini video. Yeah, because Marahnya jadi prosesnya itu rata jadi Like beach. oh tempat pakai Google Translate. Oke, Mister, ayo, come on. Jadi, oke duluan, siap. Jadi kita akan jalan-jalan ya, Mister ya. Untuk ke perkampungan yang dimana ini tempat dulu kita sering main video. Jadi kita akan bawa ke tempat ya sebisa mungkin kita akan persembahkan yang ada di sini. Oke, Mister. Oke. You plug with him. okay. Oke. Siap. Tuh, oke bareng Mister sekarang ya. Ayo, A. Tuh. Aja. Kayak di dia bisa bahasa Arab. Mister. Yes. Jadi di sini juga ada ya yang kerja ke Saudi Arabia. Ya, rumahnya itu di sana. Coba. In here, Yes. much people work in Arabia. Oh, Saudi. Okay. Rumahnya yang itu tuh. Ah, Oke, kita jalan lagi sana. Ini rumahnya Neng Sita yang sering dulu kita vlog juga ya. Cuman sayang pada nggak ada. Kemana jalan, Mister? Ke atas sana bisa nggak? Ya. Naik,
No Okay. problem? No problem ya. Come here, come here, come here. Come here. Eh? Aye. Oke. Ayo, siap. Yeah, yeah. Si Mister dibawa ku kerusukannya karena galangan ya kudek. Be careful. Mister. Iya. Pengalaman lah Mister ya. Pengalaman. Oke. Kecapean murunnya. Bangun apa? Oh. Aduh. Ikan? Yes. Just a minute. Nah, kalau di desa emang seperti itu ya, Mister ya. Aduh, kasihan banget si Mister tuh sahabat. Nah, jalannya ke sini. First, it's okay. Mister, di sini ada kambing tuh, Mister. Ada kandang kambing. Alhamdulillah. Waduh, kumaha aya jalan lagi kieu geuninganan, Bah. Oke, Mister, jalannya emang kayak gini ya, Mister. Just first time for me. Mister, jadi pengalaman lah ya. Experience. Oke. Good experience. Si Mister kasihan. Bad experience. Jadi sekarang kita sudah nyampe di pedesaan gitu ya. Nanti biar sahabat orang Kuwait sana Google Translate lah ya. Oke, jalan lagi ke sana. Go there. Ayo sok. Sok, Kak. Aduh. It's first time for me. Nah, tuh, Mister, sekarang sudah nyampe ya. RT, Tahun BRT. ya silaturahmi ya ka dieu ka Bu RT. Mana ya? Saya. Aduh, kemana? Namun, Mbak, Oh, ya. People here keep a lot of goats. Here, huh? Jadi sering lah kita yuk tuh bikin video di sini, Mister. Sini, come here. Can I take one? Yes. No problem. I take Hah? one. Oh, langsung silahkan. Tuh. Cuman cuma belum bisa dimakan. This first time for me to see rice. Itu rice, nasi. The first time I don't see before. Oh. This first time. Yang ngatingan tuh bisa ngucapkeun gitu. Aduh. Jadi di apa namanya di pedesaan sini mah di Indonesia banyak, Mister. Di Indonesia masih banyak pesawahan kayak gini. 1 month until harvest. Okay. Kalau di Kuwait mah kan nggak ada. That will be the rice, right? Yes, rice. Can I eat now? No. Oh, no. Joking. Oke. Ini mah kurang lebih satu bulan lagi, 1 month lagi. Okay. Mana yang nu teh dipanen ya, nu teh dipanen mah. We have like vegetables, but we don't have rice. Yeah, we don't have. Jadi di Kuwait banyak sayur-sayuran, tapi not, kayak padi. Berarti sarwajing di Cianjur banyak sayuran gitu nya. Di sini juga ada tuh. Ada cabe, ada cabe. It's chill. Tail. Chili, huh? You like me? You like tail? Yeah, I wanna eat now. Mister, come here. Okay. Just let me take.
pare itunya. Ayo, Mister, inilah. Tah, si Ino kan balap pernah ke Saudi. Saha? Si Ino pernah Lin. Bisa meureun bahasa Arab dah. Ah, hilap deui. Hilap deui. Mister. Dan, Mister. Islami. She can speak Arabian. Oh, okay, Arabic. Kene teh. Syukron. Oke, sitan. Ya Allah. Cenah dia tidak lain yang berenang. Dah yang silaturahmi kayak naon-naon dewa mereka gitu. Apa kan ada gitu. Ningali video tetehna cenah di video ya yang dia. Nggak sehat no. Alhamdulillahnya. Kamu namanya tuh? Ayah. Mami. Kacelok kabur. Jadi dulu itu kita sering bikin video di sini sama Abah, sama Nenek Cinta, Mas Teteh, sama si Mak, sama si Anya juga sering gitu di sini dulu. Often Kemarin make video. Oke lah. Ntar. Often make video this shit. In here. Yeah. Yeah, here is very beautiful view. Very Pemandangannya indah. Oh, kalau misalkan di sini ada air terjunnya. Mantap. Because it's very beautiful. Okay. Cuman sudah ada 1 tahun kita nggak pernah kesini, kurang lebih 1 tahunan. Vakum. 1 year never come here. Dan alhamdulillah sekarang sama si Mister datang lagi kesini. No, come here with Mister. Oke. Jadi kamu jalan. After 1 years ago. Okay. Nung mana harap nung? Apa nung? Mau deh itu bahasa Arab. Aduh. Oh, anak halal gitu. Puasa.